Бәсетле районы Башкортостандың төньяк-көнчыгышында урнашкан. Бында Әйле, Балакатай, Өпәй ырыуы башкортлары яшәй. Котош, Ләмәстамак авылдары кайынлы таулар уратаһында ята, Әй елгаһын һаулай. Башкортлар борындан харык үрсетеп, харык йөненән өс киеме, йорт җиһазы, аяк киеме yetiştirгән. Быйма дигән һүз бик күп төрки телләргә хас. Авылда быйма басасы булмагас, мен быйма эшләп карага уем булды. 12 яшымда тәүге елда быйма сыгара яманым, 47 килограмм ен булдым мен. Бәләкәй генә шундый гына быйма сыгара алдым. Bir buyma ikisini haylap aldım mı özüme helakka araştı gına ayağıma. Helak motor itip basılgan, kalıbı da motor bulgan iken helak. Helak ayakka. Бәсетле районының Әләмәттамак авылында быйма баҫыу оҫтаханаһы бар. Уның хужаһы Иштуған Әфләтун улы Ғайнутдинов. Халыҡта уны Бимакат Иштуған дип йөрөтәләр. Атим калыптар эшләп бирде. Bir-iki bıyma basıp birgeyim, halk bıyma haray başlar. Əbidər, babaylar, olurlar gələ bitində. Mən biləkəyinə malay, malıyında basamın. Avul yerinde bıymanan da eybetləmə yox indi ol. Xadir bit yaşlarda iti katık giymey. Mənən indi motuna motor itib Ne işləgəndər. motor basılgan. Yaşlarda şol bıymalarda kiyeler. Kızımның malayına kızımның kızına malayıma tip duramadı helak. Al, Helak motor bit. Mening de üsvünügüm var da ol. Üsvünügümden bireyhine Mena bol bilikire qara bıymalardan bireyhin toja alırım ma tip duramalı ol ili men alırım ma toja ulimdeki kuğurek. Helak yetişidi basılgan. Bigirek motor, bigirek yumşağın. Yengine bir tutungan kişi bütün işini taşlay almay. Niye alaydır bana, anlamayım bana. Bana hatın mening. Men ide yokta işlerini bir tap korgarım, bir gün güne. Hazır neçeme yıllar boyuna mening bana buyma basa bitinde. Әйбәт не менеле. Мен әле асанық басып бергән әле. Монда сыхыга юк инде. Монда сықты түгел өйөндә саттык. Кем алар кидерә мине. Бер кышка бер буйма ята инде. Эш кешене дә бары бар. Сон ямап киеп бирәһең кайсакта. Элегелектән шул авылда да бастылар ул буйма беделе. Мөхәммәд ягы дип тор. Өйдә улана шул хукырага була торгайны. Төрдә шештән кешеләр. Элегеләк күп булдылар алар. Kim timirsi, kim uyması, kim demek ki kalkız bulganda işitti onu böyle. Altı bala üstürdüm. Beş kız, en belekesi ana İştuğan. İştuğan'ı inkisi en doğru oldu. O belekesten bu işlerde Nitele buyma basırga kızıkında bastı indi. Kayık yerde buldu, kayık inlettik buldu diyende. Öğrenhen dedim. Anın derdi uyanğaz şuna. Иштуғандың атаһы улы егет ҡорона еткәс, уны өйрәнсеккә оҫта янына ебәрә. Тап әкиәттәгесә, һөнәрсе янында эш серенә төшөнә Иштуған. 3-4 метр малıyı alıp verdim tövbe. Baltostağı buldum. Şundan aram iştep şunda menin yanında gelip meşakkattan baştanı tek yün bilen buluşa. Aparıp sigara bit bu. Kiyi sıkkas. Tokta kalıp yünü bireyim her bir razmerine. Tutundum razmerine kalıp iştirge. Ben bir 50-60 kilo yünde bızı var. Onun binanında dünya kurmaydı. Bağparıp sığaran mı etem oğlum, tırış. Elikten ıznakım etip, beliş tipteytiler arası Lukanin familiya. Şuna iyi verdim. Etem, babay nıktap uğrenges uğren, anıma hıydaştım da, malaydı birnime bir hayatına üretip koytaralım deyip. Anda varıp öğrenip kayttı malay, nastoящий nağıtıp basırga. Şuna halık, davay minele basıp bir.
Tutundu şundan dert etip bu sıktı hatalarını давай şuna tırıştırayık. Bu помещениен aldık. Элек колхоздың гаражыйны. Халық қуана қазір her biri. Келе Irak yürüyü yok. Элек өзі тіта, өзі баса. Мақтап келер, жұмашақ, елетіп. İşтерге ашылай. Дальше халық тоже қуанын. Dünya тыныс болған. Мәсетле районының Әлегәт авылындағы КБУ халыкты көн күрештә хезмәтләндерү үдәге Совет власы менән бергә таркала. Иштуган металлоломга үтелгә куелган йөн тетү машинаһын хатып алып өлгерә. Күргән барны эшләп караган юк. Иштуган китербестә инде Тибеткә эшләргә турган. Бик шәп техника икән. Шәптечә akıllı güçlü uylap topkan. Dirmen de şuraya bit. Onun kötüp durahan kaysan tartıp bitire. Mındala yönde kaysan tartıp tadartıp bireyim. Yön oğlan metem buyma batır gayret bulurun detip uylap duram. Bana oyakka şap bulur detip uylayım. Oo 12 bulga. 12 kilo. Sarıklarınız arttı mı? Arttı Allah'a şükür var elimde. Evet iken. Berendeşeler. Көзгө йөнөйдө. Быйма басу өчен харыктың көзгө йөне алына. Август сентябрь айларында кыркылган йөн кыска, нәдек, еңел оеша, бер-берине еңел иңә. Көзгө йөндең сәйере яки сайырыла була. Günler evet bu yıl. Tadaymış bayrağı. Dada iyi. Vakitinde kitap aldık. Her masa oynangan batırmayığına herge eşkettiği yengil bugün batırga deyip. Her biri ikişer berendendiler. Amin evet bu. İyi mene kire yılga Allah bir hatan getirebet. Hadi bana buyma bası boyunca iş astığı da alimde. Helik harık günleri koya getirge bilmeyinik bana. Hazır herge getirebet. O kişilerle buyma giye başlarına, balalar da buyma giye başlarlar. Bir zaman buyma bitip olğanı biteli avullarda. Bir gün Mesut'a vardı niyem qarayım sizin buymalar yürüp ettiler. Hamma iten bulaqtalalar iken kirip alırlar şulay. Ayı. Gelişip kılatlar ha. Ana yeşterge bitelek matır Yeşterge, şunda buymaları türlendirip işleyip Endi o'zingizga rahmat endi. Sariq tutasız, yön getirasiz. Hazır günde alıp boğaz, günde koyaydı. Herge getirebet indi. Ederek bulaqla barı bir bula gerabet indi. Bizim haraktan kötü sebine şaymara dendi mine o kötü haraktarga kötüden karşı ala. Eli bağır getirebet eli tağı. Yite getirebet. Sana kaçayıp getirebet indi. Eli buraya kildik de. Быйма автоханаһы авыл халкынан харык йөнен күпләп кабул итә. Йылына 10 тонна йөн йыйылып быймага әйләнә. Иртән işке gitken вакытта аяктары шуй, шуңа быйма алмайса булмай дип сылап киттем. Кыш бетип киләйин дип әйтәм мине йыйынгансыз дип. Йомшак йылы булган самый главный. Аяк эшмәһен киеп йөрү кирәк, булмай быйма. Матур икән, күренеп тора. Быйма инде барыбер йылы ни. Әйбәт. Монда итек мәргән түгел. Кулдан басылган элемәт тамак быймалары Пермь яктарына, Силәбе өлкәһенә, Өфе базарларына сыгарыла. Түрлі базарларға барғаныбыз бар. Міне Челябинск облысының Бакал шәһәренә бардық, анда саттық. Кемгәдер шый быйма, кемгәдер шамый, кайберләре килеп тотып, "О, валенки" дип алалар. Пермь якка да барабыз, анда да ошатып алалар. Хакы кыйбат түгел дип, калынрак, йомшак диләр. Иштуган Гауныдинов быймаларды төрле төскә буяй, заманса дизайн менән куныстарын бирәй. Быйма яшьтәрҙе зауык менән киенергә һәм сәламәтлеген һакларга өйрәтһен, ди оста. Авыл кешеләре яше карты быйма остаханаһына йөгереп килеп, быймалар һайлап кия. Бирек авырыйлар балаларын дип. Йокак йөрүп йокак киене берегинде. Һәр бере йөртүп биреп сарай таратып, шуны ирен саямаятылар. Мен шулай дип уйлайм. Мен де басып қараным. Аңа күсті кіші керек. Қол сызамай, білектің күсі етмей, өлерге керек дейінді. Настоящий киізге едендіргенсі.
Çadamdık gerek. Ана күнде bir hara kaşımayınsa bazı bir gez var. 2013 yılda Башкортостан газеті биттәрендә һөнәрмән конкурсы үтте. Иштуган Гауниddinов традицион халык кәсепләрен һаклаучы исемен алып, еңүче булды. Иштуган Гауниddinов үзенең кызларына ла байма басу серен өйрәткән. Мин бик күп кешеләрдә атайымның буймаларын күргәнем бар. Чөнки улар икенче кешеләр баскан буймалардан аерылып тора. Минем атайым баскан буйма беренче буймаһы яшел төстә иде. Мин бәләкәй сагымда садикка йөргәндә уны киеп йөри торгайным. Ул әлегә тиклем бездә һаклана. Ул бик матур иде. Мин артабанда атайымның эшен дәвам итәр идем. Төрле рекламалар сыгарыр идем үзем. Кулдан басылган буйманы тип түгел генә аягыңа итек дисек хатып алаң, шулай хатып алар керек. Киеп карап. Әйтеп карайың, буймака үзенең буймаһын хатырга була әйтә тидер. Әйтәң. Ул буймаһа утырһа мин нишләтәм ти. Буйманы бит үзем киеп карайым, ултырмаганын беләм. Иштуган Гауниddinов борынгыса традицион байма басу сердәрен белә. Үзенең һөнәрен ул яңа технология менән байыта. Әмма ил һаулыгын, халыктың сәламәтлеген һаклау һәр заманда ла останың төп бурысы булырга тиеш дип исәпләй ул. 2 елдан һәр кем үз өйендә таза гына итеп буйма басу серен асырга менә уйлайым. Үзем менә сәхтә шундый нигә евро стилдә әйтеп ремонт үткәреп, Алла бирһә, тап таза бер бысрак кыз буйма басып күрсәтергә уем бар. Һәр кем үзе өйендә үзе буйма яһап алыр да итеп. Шундый сер асырга уйлыйм. Таза гына условиялар һәр кем үзе өйендә эшләй алыр да. Мунсала түгел, мал өйендә түгел, өйендә буйма эшләп кирдек бу.